Autavyo weta mundu wa Mwika, weta mutongoi wa Mwika. Eona iseso thieto igwa hata aliende Venesa Mwika nimaithimilite undu bailite kuyandikithia takuni makura na indi maubo makonete wandikithia wakura na makonete ndi uteti na utongo ni na uthocha tukwatianie kuma uyu nginya vai mwendo ni wa saa 3. Karibu sana nyenetwa Betty wa Mwania. Karibu sana mweni witu Kevia Musiaisi wa Mutongo TV moto masito maku ni wa uwika hata alafu tuende. Ni mubeabi Betty. Masito nita wa David Musembi Juma. Na ni musia wa kuma Kitui County, Kitui South. Anabeta wa Mother Ward. Ni mwana wa Mwika na ni muteti wa kutethesia na kutetea Mwika maitu. Nundu wa Mutongo yala twithito twinamo katika Kenya yitu. Aswa oyu ni twisikana pena ibinda yetu endesie serikali yitu endesie kuandikithia Mwika maitu na ati Mwika memoka kana ni kuandikithia akuni makula. Na ninaona ni exercise ina mbite matuko 29 minus wathela na ni kuona humility kwao unini kwao nivu na kuna challenges ila itumitwe ne kana ila sithite si uchangia ukumila kwitha kwiko nini kimwe ni Mwika maingi mayao sa ibande nondo ne kwate ni mwezi na saka na ibande sinosa wana mbesa tutana mbo bika bune no tabika na unda kana iseso ri mahambi siete ne selei kana no yo ibindane kwa woni wako atani mwene nzi iseso ino yambesio ibinda ila ya elite lakini yambesie pena kila kinaleta kuambia mbe kitana yaitwa takindu kimwe ni kwamba kwa alert kana kunena na enenzi mama tabika na ibinda ni ukite mayumbani ni kana medwe meti yari kuosa kukune kuandikithia kwa kukuni wakula na kila kingi ngona mana ilita kuthia manambe tekwika ni kwamba kwithwa na mass registration ya IDs kwa Mwika na kwa andu alama tona kutha maizi ibande sio kwa uketha ichuni kinethiwe kikitwe with atwina ukweli kana te prepared kuthi kuandikithia kula lakini unit kuandikithia kula andu inge mayao sa ibande sio ila si katika mobisi ne ma waandikithia wa ibande na ange mayari niyo ibande sio ila si aminia kwa naone there na kwitina kuna na challenge chukine kingi cha kuandikithia so yune ngona vena ibinda yo ithiwe isio lakini ithiwe vena chindo chitanamba kwikika yeah bibinani hata ninaona vena voter registration card yes nisi atetha cie na ciaendie bana nike maumisie matwika na mundu yakenda na kibande chake ndona kana bisibe mundu tona kwitha cie kibande lakini ona kakadi ko o yuka yo tumeka so nuona bebata wako ikana ndo mendi to kwenda na ibande nye kelango ona nikana kakadi kau tika muhimu muno nondo no kato no kwa anytime nondo kaina uyonge kavukuma na kukuna kula tipona we mweti na wa miaka 5 yuka kadi kau ila we nako no kasio lakini katika muhimu muno takibande yuki ebiso emosie na mati kibande nicho kikako na kula nye ningukenenga kondole ngo support okay yeah na ise so yona yende ata ya wandikithia wa akuni makura kuma yambia wa Monday ando mayumilite kwao kube mayumilite kwao nini na ando metu ma Kenya nitwesekana tu bata na ila itawa ndatekela ya muthia ni wote kwa dha kwenda kugakumila but ndona kumathudia ne kana wesethia ni mambi ya kumila kwatene na alama te yumba netie kwa kwithwa na ibande kwa kwithwa na kuyandikithia kwa ibande nondo tona ibinda ya asa ya kuza kubikia kwe kubinga kuyandikithia ne kwatia ni makwetha mabikieta kwa kibande na makithia matona kuka kuyandikithia kuhume mai medi wewe na mesa umilonda teka ya mweso TIT maikwenda kuyandikithia kana byo kindu kingi matenda because ano ingi methire mayaza nyani nakula but ndienda au wona kitumi kithakicha kitumi kila kinene ni sifu education katika undu maitu niko kwenda ukubondewa mama ne bata wako na kula
nyeta ni mwana wa Mwika na bu wiki ni sina bitina nene nambi kunena na andu manduane yakwa ngimatabia ndima ya ona kateka kukwandikithia kula ne kana wisethia no andika mundu fulani no ya no ele kwandikithia kula ne kana wisethia ndua yenu ni onekana ina namba nene na kuma na kwithwa na namba nene ni serikali thukuma andu manduwa ko une ne thita nende no nena na monekana mayumili kuyandikithia nundu nene research ya katika one of the sublocation ila numete na nende ya kula ila sia kuniwe sia maana nana na kendo 26 bandu wao na ila siandikithitwe ni ngilio mwana maana 3 lakini naye kai research ya kwa nenoni katika ndo ala mele kutha mena kula mena miaka 18 kuthina yolo mena ibande ni ngilili na maana iwe sethe ne bakubinusu ile tandikithiti kula na atia wethe ana okyu tukunene yake kwase kana ni ndiamba kwandika mundu ndiko na pena bata lakini makamina kumaniwa ne mubea witu wa nyubani na mibaka no tona kwithia ana matona kwelewa ni chao kila mmoja kwika kono na bepata ABC kamba kusomelia nende bata wa kuandikithia nuko na kwele ABC tona kwiko kana ni atongo imailite kwitha maisomelia nende yulwa usako imosio mabindasi wange methite makwandikithia kula ni methite bado makithwa na exercise ya kubundisia andu kwandikithia kula na nimele kwika obadu atongoi mende na kumabundisia okilanisi mabinda mengi enenzi ila mu mabundisia ta inyo atongoi kana ta inyo andu ala mukwenda ta mwena nziani tamwe katika ngaliko ya hoteti ni makola kwithio namba ingi kuona tubatabia ni kana tikamunenga maili ya kuwasa kana pena bata wa kukwandikithia lakini nzama ino ya unyubani ila yende na kubundisia nayo mbena ni matona kuona bena bata munene nundu isi ni online yayo na nimele ne kwenda kunenga ndaya nundu maina interest ingi ona imwe miaka ya gutene nona ni omoini nona ene ndi mayumba ni abandu makoni mundu malito nyuba makonyo ndu malito kuna tiki kula thikana ngike kana weze undu matona kuna kula na 2020 naona kindu chukitwa igwa neja witha kitono sukumia kwitha IBC ina komeye uyosu kana market ye kwa simwe nende ni mesio kuna kura ndizi kana sub county sionde ila si katika Kenya kana ni siaika lakini ni katika sub county ila numete ninonie maobisa na maithi ukana motorbike mainena na enende na maima bundisia kundo na kwasia chochu ni cha ilete ni maileta ne kupundiwa nundu kwina andu mataisi nundu maileta no kuna kula na haki ona kuya andu mataisi akiwa katika malika katika bukuti kukunia kula kwa ona bena andu atu meta ama agent anamongamia ukoni wa kula katika kisese ange na maidhi ya mesi mathi kwikata neo medhi omabikie na make kalandi okwibelani kuni maileta ne kupundiwa nikana makama na wela nathi nalika katika kiteseni uya wakwa ni mota agent na akamukuni wa kula na kanwale kwitha esi wona athi baya na waki akwa nimyo ila nami na kwekea kidole chako na chali ya kwetikela benzi ngito na kutumika ukethia na hapa na biki ya kunenga ni haki yako kuune maile tena kupundiwa na makamana nenze ya mio maile kweka ngondo ingine ya soso malizi ndo kuna wengi sia kuna wasi akwikia kidole ndizo kana zirawo actually kidole ni no kethia wa lakini we sila kuokie kama mashini kano ka kuandikithia nako ni kidole nitachithiwe kikwenda kuthiote mundu wamina kwekea nikakukuona nikana we umwe katika mukuni wa kula kana ndio umwe kwa ila maitie ka mashini ka nikaetie kola madhina sima kwekea kidole nuko na nzama ya ABC libikia kiwango kila ikwenda kuandikithia kumana na uyu nuko na andu aningi methite mayumila na kikono ntame kwenda kuthi kuyandikithia atwe seta makendo we mundu vekete kina bikiwe ni mundu umwe kuyandikithia tapo ni makura makendo so wasisia nona IEBC yipicha namba ile kwenda kuandikithia kuni makura mwako ndona kwasekana kana batonekana ila tukwambisia kunena nyana enende na makibiki ya kunengwe uelesio mwanu wa kana kukuna kula kuni kwa maana asonge nene hata kilio kitu cha ukambani
tukamina kumana kana ila twamina kwiyumile nundu nite kwathaa kunene wani mbaila ingi ukiwa ithitu ithao na less than 2 million akuni makula na woki nyeta ni mwene ni ndembete Kenya na ukamba ni munene na ukamba we munene munwanu tiku ya tuena kula sia kutosha ni ukweli nina hakika na nina ukweli ukwase kana tuena kula zaidi ya mamilioni wakubyo ina nundu etha research ila neki ya sublocation yakwa ni half ita registered na half ni registered imaanisha percentage isu ikathi katika wa cross ukamba wonde ni kuona ni kana namba nene ndi andikithiti kwa tumanithie amwika maitu tumanithie amwika maitu na andwala mabikiite kana mena ubango mena mwana wako kuna kula mayandikithi na nene sema yandikithia na mbeso ni kukakwisa kwithwa yenene amena thina mwingi wa ukamba ni mwana na population ithivo ya andwala mabikite miaka yako na kura ngina ya mwikala mabikite ona kwa saibande na weza hivi ona we mundu na wabikisa ona miaka 25 kana ona miaka 30 na mundu ucio kwendwani andao sa kipande na ndio kuona bata wacho wana thina mwingi witha we mwa wa kamba taithe ta kamba kwitha tutekwenda kuyandikithia ta kuni makura tutekwenda kwa saibande thina witha we mwa ni atongo imaitu matenda kumebalize ndo matenda utabia ndo kana thina witha wiva ukamba ni vitu netwa wabwaniswe ni atongo imaitu nondo umuntu netutona kwa mutongo witu na chama kita wa X natamuza kuwa na chama kita wa X amina kuliko unuki mwiwa chama kita wa Z na amina likana chama kita wa Z tuyuko kuna kula ila ingi ukiwa aliketi na chama kingi kita waona yu ukisethia musimamo witu wa atongo imaitu nuithite utu kwa ubwabwani enenzi na makitha maiko na bata wao kuna kuko na ikula nondo kedwa taiwathi upande wa central part of Kenya nuona makuna mpaka onola mwe kitandani nukuwa wathi akakunekula niki kindu chambe ni masamio tongoi wathi ona katika nduani ela umete beti no tikwithia katika kisio kila cha samio tongoi ona thani wa MCA niki ukela ko kuna kula nono niki sipata wa utongo yondo witha wili you the same notau katika ukamba ni witu kwa unene netethia wana challenge chu cha kwa bwana ni atongo imaitu na ethani batonekana nicho kitu Mungu enda kunena na amwika maitu mayukilie mayandikithie kwa wingi na makithwa metiari kukakosa kwa mutongo wa mwika ula ukethwa ena musimamo na ena kunena ni kundu amo nekana wesethia neto hapata msimamo msio wa ukamba witu uwasia atongo kukela lilia wati bane kutuma mwe enende mayebwa bwana makasia onatoka kona kula no kutotia ando sino wetha musemo mwingi kwanza ta mwito bae musibisa ethia masa tasa kuo ethipo ya na yolwa ni ithe no soma yona bateba tawa kuna kura nokuloto nota pia mwito ane cha ona mabwa bwana ni sino tona bwana lakini ni wezeke lo kwenda ndono matabika na yu ibinda nibikie na serikali ibinda yana tunena yana kwitina ni na thele yu ibinda la twele nekukela na kwamwa tuti tukakonekula na tuibwa bwana ingi na aswa etha makathi kupikia kutakwa tafanye ni umwe katika moteti kwenda kibela cha MCA katika mother ward ethiwa makanza kwa anondo nini sine mambesi kumane wana wako nyengethi wandona kutongwe cia tongo ya langi ona kuthikufikia kwithwa na musimamo ni kuondoa ndoa yetu tulika katika challenges ila si bonde ni wabale ndo wanendine waandikithia wakura tupika katika ma challenges ala methi to ABC thi to ithise la kuma wakwambilile nginya umonde ni chao methi to mathise la ndino waandikithia wakura ni chao aene ndira mo methi to mathise la ndino wakufika isese cia waandikithia so what are the challenges nenda kwambia na challenges ila si katika akunithia andikithia ana enenzi alama kuthi kuandikithia kindu kimwe ni distance kana kuma balang mwene nzi we kubikia balaki tense cha kuandikithia ikula balaki oyune nesi kana mena amba kutunenga mena amba kubikia kuthengea enenzi kuya misini katika polling stations otondo ibinda inge exercise ino ithiawa ino no ila
normal na normal no iko na kwithwa katika sub county level na hii katika sub county level taina vindisa katika ward ya kwela nyumete kwena bandu bakwenda more than 30 kilometers ukisa kufikia bala sub county level hii you kida distance sinenda sana mundu sino kunidi kutumia resources nekana kafikie kwa chakula kana kuandikithia ko chini challenge kimwe kila kina mwene ndi kufikia bala uandikithia utona kwithwa we upande nwa nzama ino ya mibaka na ukuni wakula ndo na kwasikana namo ni ndiko na mena challenge nundu meo mobisi ni mo namo mekete kwetela hapo ni makula ni kana mafikele kana matone command kidi so the no la monena wingalikoni ya kuandikithia makula ayenenzi ane ndiko yusebia mabika kiteseni kila kya wandikithia okay na IBC tonya kwikata kubikia kwikithia kana ni abikia kilo mote mwandikithie wikithia kana ni mamwandikithia nondo male ya ulikanga ni nguona vena awo mahenembi na mono amweka mate andikithwa kwithwa twase for example takwitu yimuno aenda kuandikithwa ebe alame ku interior na balaba kuandikithwa ni place ita wakambo so ayede na no ni kilomita mbingi nende so balama tena ila mpesa sia kuka kubika kisioni cha kambo kuyandikithia takuni makura so mayona kila ndo amayitu bikiae nyindithi because ni bathana ndina mbesa IBC tonya ikata bikithia kana ni abikia ndo aime ku yando ane na ni andikithia kila mundu kukuna kura IBC yailetwe ni kuongela maofisa alama kubikia kutumwa katika even villages ni kana magatone kumandikithia actually ni none tona maibinda yenge mayoka mai station katika polling station center nanu mayoka kuandikithia ukutana bandu ba walking distance ku kino kimwe kiketho wakitona kutethesia mwika maitu takukwata mawea ilama kumongela na maimete katika itesen ukethia matona kutethesia andu kumila kwa wingi nundu mabandu ba kutembea na mao Gen Z kuma 2022 maithi temayo kitia utongo imosio na wazia Gen Z maingi mathina baina kula nya mathina ivande wena yenu ebinda yelu Gen Z kuamuka na kweka kila menda kwa liolo utongo Gen Z ni maamukite nundu wasisia kuma 2022 elections ya beta na wasisia miaka swingi on there 8 na baiba ndo Gen Z wanene upande wa utongo iwande itu lakini kuma 2022 ni manamukia na manama yune binda yitu na itu tetete atikinana na asima itu ni kana matukwata kokote monye undu twendete ko nyene ngona kana baina bandu bena tena Gen Z ni makumila na machandikithia kwa wingi bora manengo mwana nundu nene Gen Z maingi ine jobless maina mawea na maina mbesa yote na weyandu na mbesa na you challenge okito aweta cha kuthenge abala matono kunya kula kiketha kitona kwat kuchungulikwa kwa mituki ni makumila na machandikithia so asa katika challenge la ndo na IBC na challenge kubikia mwenembe IBC ndona kwase na sendisi kana ina challenge mwezi akwala sune mo bisama serikali na isino nene simena kinandu kila matengetwe ni kondo awe yosuwa kwandikithia you niwe yawo na nemo maelete ne kwanu manondo makubikia enende nondo nene sikiki katika katiba pena isio yuzi tena mate kuandikithia isimono ile isio sina by elections Matriki anaisi yuzi na by election mayandi kithia akuniangi makura ni kwithwa menda na mbela ya kunete last time no yo ikone chao ndino wa by election no kuona ta isienyo taiba thitwe na ndo anenthia no mena imeisio ni no matona kupathwa ala mate andikithite no mate no batwa yana ya kuyandikithia kana ya kosa kura bala mauketa kukunela kula na bala uandikithia wakula ukuka kwesa wathalela ni na uhakika kana bado methe ya mona ibinda yani ya kunengwa mwana wa kuyandikithia kwa hiyo thani batonekana immediately serikali ya mina kumina kukuna by election hizo no yende sio exercise hizo ni kana wese thana mone mayandikithia metha mona ibinda yani ya kuyandikithia okay itaanza napo tutaanza na wa IEBC Pambe kandini bataliti si mwazianata President Ruto atamuge county yake Kitui na netu noni ando ingi melalamika mono yolo wa mono athoja mama tumbi na masmo kimeweta kana indi mobisa maka nzuma utheu maithi to maimia
kaini motho kwani taoni ungama mbiyo kuungamia biashara isi yenu twambe kunenga yanya kuthesya soko ni kana President Ruto okay wena mabisa zume hithi to maika nesa ni mailite kuungamia enende kana mathesya soko ni kana kunenga yanya ya President Ruto kuka kana ninde mailite othantasia yanya ya utandithia maobisa municipal kana kanzo kuya enenzi kana amwikala ma humility ni kondo wa kumanda kindu cho chako yana kusobea misio meke kuthukuma kwa ibinda ye musumbe ukete isino nde mona motumwa mwene nde amena ikindu na makida mene nde wane kona kikikika niki nikwithia ni umundi ni saa uya wako tamatumbi kwangelekani na wimbia hunu nindikamuke kutamatumbi na kwani na target ya kwa muthenya ninete saa ile ti cia kwata ile wimbia nithi ngaikata kui imaanisha kana mundusu withia wa mubata bala kwata mapato make na ndena nziengeo kwata kindu kila ndo nakwika niko kwa kweta nikana mele niko mathuthia makanena na athukumia asu maki biashara na matabia ila mende so isio ya kuthosia matumbi kana kila kingi makwika katika sokoni kila makuchu methani mathangu asu kana makonde asu matumbi na nini medho na dustbin obakando nekana ola wami na kusiwa amina kumusiwa kwithambe bandu mekia na masama weyo machosa na maithi kwikia katika wala bailete kwa haina kitumi cha kumongamia kuendea na biashara yo yeah nitone tezi cia ukama muno si ndiye tina ki maendeleo na tongo yanginga likwalo ni methito maine na makasi ya ukama ni ndiye tina ki maendeleo angi ola me serikali ni makasi ya ukama tutito tina ki maendeleo ni kwitha nondo atongo maito kana ni kwitha tuthie serikalini andu asisio yup takaunti ya Kitui in fact itho kwa yakiwe within a short period of time oyu twikana 92% ni kana kuthela yeah kija leta kwetha cheki wete nei kana President Ruto anetelete ni kana oke kuantaisa kamba na stadium Kitui na stadium wesu wakie alete kwetha akiete nei kana ini yo binda ubona ni chao kisukumeye maendeleo mengi kutwawa wazia muno kaunti ya Kitui oyu ni ndeye muno ukithi wa sikukuna mashujaa inaitwa Ibaku ni chao kisukumeye serikali kutwa maendeleo kaunti ya Kitui maendeleo alama kutwika matu kamba ni wa Kitui na siano no kiwanza chucha chasi ethokwe kikutwika kyakwe airstrip na kila kingi kyakwe ni bala jukwa yake bala okethwa ayitubia na ndina iwa maendeleo wange mara na kwetha makutwika ni mekiwe kuwe langu iwa kana maendeleo ni mekiwe nye ikitha ne wa kana kibo nikikiwe extension ya like 5000 meters kana kilometers katika ukambani naona si asini maendeleo kedha ni wa lami no ongelilweta kilomita siano nduna yana maneli ndona kwasikana kwina maendeleo mongelekele katika ukambani lakini ki usumbe witu wekie ekie ni kondo wake mundu asisia no balawo mwene okakinela na no bowe mwene okaekea mondo ala make kuno woko ndo show ya ndionde na bisila sio tawa katika international nekana sio onekane bandu bailite mundu ninzi yake okay yeah kwa ekie ndo wake mwene kutamba kuoneka bandu basi ekie ni kondo wake mwene na kila ndo nakutabia mukamba witu na mwene nzi witu wa ukamba ndo no mwe hapa hiki nukisio chosa wa laisi edhoki nite kwenda musumbi witu mwana witu musumbi Kalonzo Musyoka idho wata musumbi wa Kenya no mpaka tuungame na ulumu na tikimana kana no mpaka tuungame na ngwatano tuambe kuthina kwa ibinda ina lakini ibinda yokete enenzi alange katika nzi yitu ya Kenya mayona akamba mena musimamo na maona musimamo yitu makatu support kuti kwata nene okay so atongo mao kamba ni mailite kwamba kwatiania ni kana no ni most of the statements iweta kana atongo mao kamba mbiyo kwatiania tuambe kwata maendeleo na ndi binda ya bikaindi tukali kande no opposition kati wa mawoni mama atongo na mama ine maweta kana oyu tuambe kukwatiania na serikali ile bado kwata maendeleo ni kana tafika ba 2026 2027 ipo tutani sitoke ndino opposition kana tuambe jute ya serikali no kuona uwe waile ni wailu lakini wale kwitha wekiwe
2022 twamina election nuote ile kwetha tweka landela ndoka sete kwatani lakini tiyoka kukwatana ndataka ila itiele nini nika natu twike mundu fulani no kwenda kutetheka kumabo nundu wa election ya 2027 kichele kwetha chekikie twamina election 2022 ona December netembiko na tekwasya nundu ithine twasya tikwatane ni tikwata maendeleo na todhi ubika ba mwisho iketha ne binda yitu isio ya kuma nondo tukothi otondo wasisia ngaliko ya Nyanza meki nina bika mpaka bantu beta wa Homa Bay na nene thiku lami we almost kila bantu malelu matemeto bakubika la bantu wakati mwana sana make kwa malam nimeona mena stadium ikitwa Raila Odinga katika Homa Bay katika standard yao na ila siku ya katika England na hii sio ndeni kondo akwethia ne mwana wona ula ni Raila Odinga ne wakwatanie na serikali omituke itina wacha itina wa serikali ya mina koso kwa una itu yu kwa ndataka nindi kuona bena kitumi cha kwasa tokwatane one mundu ina interest ya kata mundu kwenda tokwatane ne kana tereke lakini itu ile kukasa ni kana tukamini ya kosa mundu already ibinda ni thele muthenya no ayo munini wa president Kithure Kindiki ise kana no mathuko mena Kalonzo na mo kila mende kwimia ni yakomanite na atonge kuma kaunti ya Kitui kila mende kwimia ni umwe na makwenda siasa sa bwania ne ndiki mbaye aine na aiweta ayolota ngalika oleweta kana mende kuania Kenya kwa misingi yake mbaye meweta no mathuko na Kalonzo uneni wake uoneka kweli wa usisia uona noto ukosesenge Kalonzo akwatiania na mo kana uona uneni wake uyelekele kula kwiyo ebawe no tuteko kenga na definitely sino kusesenga Kalonzo isino ndea ya kwitha ne masisi maona ono no direct katika ndito ne masisi me kana YouTube tubikie Kalonzo no musumbi ola ukete kwithwa katika Kenya na ne jekiti mmakwana kumubwabwani ne kanaone no wakwatana na mona makathukumo lakini ndo nakumutabia na saka na mwana vitu Stephen Kalonzo amusyoka izo sio ndenda kasirukisi nondo yiba yebi ndaiti aletenge ya tialete mwaka mwa 2026 omonde temo iwacha temo ya 10 so kaina ke ibinda yengeti aleta ya kwasia yi nathi ya kwarana namo one ndia moya bakwenda kumumina ke siasa ndo ne monye no threat yeah kana wasianga leo wengi mendo min opposition ndo ubya wa opposition tiko sisi serikali ne ndo thukuma na kusukumia serikali kuthukuma so wasisi ina we uiona menda uminangale kwena ikuma criticize mathukumenesa kana menda chao banga likone no yole nondo ule withiro yesu kuba monoka me athukumai mwithukumite baba bendetwe nesa baba bendetwe nai menda kumina vinya wa andu ano masukumia mathukumi kana batawemo siasa ile ya interest na wasisia ni kana kila oyu ngaliko ya serikali yende na kusukumia ngaliko ya olei ne kana menda ku weekend ngaliko yesu ne kana wese da maina bina wakuka kusindana na 2027 kwa oyu nyekela ndo nakunena ne kana mondo ala monde manena yetumese na tuna records na ndiko nondo kutona kwa kubindukanie tatikela ya mudia okethia ne makwati kwa sima tetu kumeba mwe anote kwatana yuke lake woni menda kumanda ndiela nondo ne masisi mona ne mende na kumatila ubina ulamena wongaliko ya oyotyo kangaliko ya ole yeah ndino ndamugeno wa president William Ruto uyana no ku address mathina la mekombilite mubaka wa kana ndithia ithimanga mile na ine thima account ya Kitui uyana no tona ku address issues no ndai so menene ya bigo mundu abai serikali nene wa so nene ya issues uyana no tona ku address ibindani andamka ke mashujade ndia senengona no tona ku address kana kale ku address indi kelando na kumkulia ni edhani batone kana no wale tone ku address na kinena na enenzi na kinengane lingelio yolwayo abe mutonge kweli kwipangite kuweta kana nengo kanene kunyengata ya president kana pethe na wiba kana pethe na kana wona matono kia ni kwithwa mendini wa serikali ni wese wondini wa serikali wale ku actanda anda ba ndo alete kunenia monene wa gondo kwenda kweli no kona bya tongo ikano na kitima tona ungamana kutabya president na sub president ba ebe na thina atongo imebo ala matona kutabya musumbi wito mathina latina mo katika upande wa security na nini sina manene
anene se makanena na ethwa maikanena o yuno tutona ibinda tikisobikia muthe no musumbe ukitabo nitunena na mona tuma sindikizane kana makabikie kumutavia nondo tinapata wako address wa issue ya security nondo ni kumaten ekumatene balatu ethwa na thenozo okay yeah ndio mula uthukumi wa account ya Kitui bithiro ili ata uthukumi wa Kitui county nenda na kwase kana nyeta nemo siawa wa Kitui county twalika katika devolution kana serikali no ya Mutyuko yambe ila mutume governor witu Malombe walikileta governor andu ni moni uthukumi wake lakini nondo akwethia governor Kaluki ila wa CS wa I think ni health wa health ni wonekiwe wake ndo wathukumia ndo wateithia kamba na ambulance na mandawa na nini na sindo mbingi na ande kithia andu ingi andu ni monie Kaluki na hapa hanti yakwe the atona thukuma account yitu nesa mamba kuia Malombe kando ni kana mosa Kaluki tawe governor wa 2017 yu amina kulika no athukumie na records yake sione sionekane undu wapikie kuthukuma lakini maeka comparison na serikali ya Malombe undu athukumie talika na undu Kaluki nake ona athukumie wese thane makona Malombe athukumite munombe wa Kaluki usini woni wa enende na masia ne makunenga Malombe chance kingi na machamba kwekana na Kaluki na nebo Kaluki woki apiki yake wango cha kuthi national na Azimio na Malombe anengwe na 90 something % of votes ya Kitui county Malombe lo napikie kukwata nafasi ino kusema tu ula ukweli nye ndio netawe wake wala uthukumite ni thite ni siaisie kabisa na ndiona paingela uthukumi Malombe uthukumite Kitui county yitu ya Kitui taundu athukumie nisi muno ne kana wona kindu kiki thuku no mpaka osiani na kingi tikwa sikana ndathukumite no thukumite nundu kangu munendia na anabingwa lakini o the other day ona nina bisa siba nondo na kushia naku o the other day ninesela no meta side ya kwitu ne motha no kita mutomo nethe ana mota bila kibunzi yani bandu bate na kioski imetoboka na ndina kiabingwa kina amina na wiki lakini nikiambia kutobokanga ku kando kumaanisha either no twase Malombe timu thukumi kana ndathukumite nesa uketha wenu thukumite pandele yake lakini andu ala unengete we ameka katika ku young ground ni mawalo cha serikali yetu okay nondo itaingalekanya isi no pon isi that one is a matter of supervision oversight nondo ni kana project yetu kumwenesa no mpaka yetu kumona kila cha ile tekukithukuma twasingalekanya niwe ya wa pipeline tawasi tunene ya wake bucha kangu pipeline engineer with the anenganete the size and the type of the pipe ila ile ni kutumika katika that project mundo ni wesi pressure ile kwenda yumeta kumangaluko ya mpaka ngaluko ya mundo no anenganete mpaka machine ile kuna kwa na ile kuthi receive ngaluko yengi ni wesi pressure live so amina kunengana size ya pipe na size pipe ila na size sikuna kweli thickness na wide ile kupitilia kibu you there no atumia less millimeters kwa ila wenengeto no kwa tha kwithia kibuchu kitono burst nundu wa pressure live na neject ni kuona unit naona matumite pipe kana size pipe ile toilet na neject ni kuona kibucha ndio ulipokanga kila bandu yeah kokana nako governor wa county yake Kitui uthukumi wake wina maweko kabisa okay. Na kila mundu ondene wonete Tuisio kangaliko ni ngenge ya kuyandikithia kwa kura kwa nzama ya IEBC nona atongo ina enendhime na mwekiyo na achia ethekone rasta ethekone lo noselele after mototia Chebukati mena mwekiyo na ethekone mena mwekiyo na nzama isu ibaye yolu ikithikana ni atwa iso nyuvani wa 2027 kwanzia ya uwo na aki kana uyona nitu kikiwa kuna kila kinakunitwa 2022 Betty naenda kutabika na umundi tu ya tano
tikwenda kindu kina ithio ndatisa kwitikana ukethia uyenda na kondenda na ongea tenda kana ongea yenda so definitely kwina namba ile kwa cio ikethwa kana ikathuku mundu bailite na ikanenga ne musungi ondu bailite na ho andu ange na umakwasia pa ni serikali ni yata kwa mundu lawo so kila tuna kwitha na wikwate ni kuboya ngai ni kana atone kwikia ugu ndini wandu alama na ngiwa uya na makithi kuthukuma na kikeo cha ngai ni kana tukapikia kuthukumwe kukwata utongo yula wailite yeah akweli wona neme gwiko no se mundu anda buno soya ona tongo ni moza Biblia makazi ne ai ningu hapa ningu kwa mwene ndi kwanza la ilite lakini tupikanga bandu isethia wona maundu mapinduka wewe na we mwene wewe na mwekeo na nzama ya IEBC nye mwene tane mwane ndi ndona kwasia ndia sendina mwekeo nayo nondo nene sene na tsakuna ne twina ndona kwasia ningwithwa na mwekeo ningu na mwekeo ne moyo kumaneza nondo inye ithie ni tene kana etwanie binda ya mundu weta wa Kivuitu undu awezi wabikia kutangaza president witu Kibaki no wasinda ila ambapo bayana thina netunokie twana Hassan undu wabikia kutangaza opena thina tunoka tunabikia kuona unoe tina tumwita Chepkati na ndiko asiuna ngai nandike namba nene ya asiwa ntatu aweta nene sene wesi maiko na ndiko asema yathiwe mateko ni kwithia ni matangazie kila kite chagu lakini ila wamina kwa yake hapo na wasia nethi kuthukuma kwa haki na ukweli withia awanena na ngai wako na withia ngai yako siaiti kwa ona mwa mali yako ikaki kindu kikamatia kwa ni maili ne kwika aki kwa enende nikana withe bainethwa na mwe witi kiwanza kame na kwinethwa na kubwabwana na kwasia mali ona masa maitu mathela nenda twine kilungu kitu cha umuthi ndisiwe na ndeto siva cia muthia kwa enembe kana cia maitu na muno kwa moika majenzi ala methi twa muno maisukumia serikali kana mawali uku kwa thini wa serikali thini wa seso ya waandikithia ndisiwe na ndeto siva cia muthia ene mubembeti nenda kwasia kana aundu na matabia nenda kwasia kana ni ucio amoika maitu tumila kwa wingi tumele kuandikithia kula na tukumela ibinda yabika yako kuna kula ne kwatia netu isinesa netu ithiwe na thina mwingi wa mawea na ukithia kukwata mawea kwina thina nondo baina mundu akuthi kututhuia mawea kulamai kuunyeta ne muteti umwe na ne bangite kwithwa ne umwe wenu wa kumuthukumia na kumusukumia mundu alama sio nekulia amwika maitu asama kuma kitui ukambani wa Masako na ukambani wa Makueni nikana wesetha ne mumela kwa namba nene na tia amwika memoka ona mwitu na nau alamebo tuandikithia nikula nikana twisobikia kwithwa na namba nene ukambani nikana tukane ngonda ya na tukakona kula tukakwata maendeleo katika ukamba witu ya ku ethane batonaka tumile na tukumila bi ya Oshoka na nthima mutha kilungu kinene ikio milite kuandikithia no natembe yesio nisu wasisi namba ndo thile mkumotha ndi namba kutembea lakini nibonendete weekend ninguthi kukomana na mo na ngenena na mo na ngemathutha nikana mumela kwa munene kwa wingi yeah ni kwa tendo cia kusia muthia no abikia otaja masisi yetu Matongo TV ni moviano ndo akuka kuonanya na enende yoloa mawisilo kana challenges ila ukuona si vae nthini wa grassroots kana vae nduane cia enende kubikia kuandikithio kwa kana kuosa kura aundu wane ni kwata IEBC ni kuthiwikia mitatala kwikithia kana onetha ni door to door ni abikia kuandikithia enende ndo meka ibindane ya census ninge maenda kila nomba maitala enende makeko umathi musio makande makase wena ola wena kivande okay andikithia anenge kura is we not a mandatory
sia mwene nthi kuna kura ni kwacha kana indi atongo ni methi usukume ya ene nthi kuyandikiwa sa kivande na kuyandikithia takuni makura ni kana kwikithia kana ni masakwa atongo yala mekwe no matongo ise baadhi mwakani wa 2027 ni mupya musia isi witwa Mutongo TV no ndo kukwatia na naitwa mwambililioni wa Kilungu kinyeva utwawika yani kwenea muthenya wa kwa ila muthenya usuwe ni mawathi mona indi ngai atwandikia thi nitokoma na ingi muthenya ni wao ni nthini wa mauvo maitu ma muthenya ni wao nini twabeti wa Mwania Tindanesa. Inu ni Mutongo TV.